алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Мадина Назарова. вусъати тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ дар ноҳияи Сангвор бо мақсади истиқболи сазовор аз 30-солагии истиқлоли давлатӣ. дар мулоқоти раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода бо фаъолону сокинони ноҳияи Рашт ба вусъат бахшидани тадбирҳои бунёдкорӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатӣ, сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ ва истифодаи мақсадноки ҳар қитъа замин таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуд. гузориши Эдигул Маҳмуд. дар ноҳияи Рашт мулоқоти раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо интихобкунандагон доир гардид ки мазмуну муҳтавои ин вохӯриро истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, суръат бахшидани корҳои ободонӣ ва омодагиҳо ба мавсими киштукори баҳорӣ ва зиёд намудани майдони кишту истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро дар бар мегирифт. раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз намуданд ки бо сард омадани зимистони имсола маҷрои оби дарёи Хенгобу Сурхоб кам шуда, аз ин ҳисоб камшавии об дар обанбори нерӯгоҳҳо ба назар мерасад. аз ин рӯ дар шароити кӯҳистон ва дигар ташкилоту корхонаҳо бояд аз ангишту ҳезум самаранок истифода баранд, то нерӯи барқ боз ҳам сарфа гардад. зеро дар минтақаи Рашт манбаи ангешт фаровон буда, мардум ва ташкилоту идораҳо аз ҳама ҳолат метавонанд бе ягон мушкилӣ сӯзишвориро дастрас намоянд. дар вохӯрӣ сокинони ноҳия низ иброз доштанд ки аҳолии 14 шаҳраку деҳот ҳамасола барои таъминоти гармдиҳии хонаводаи худ дар фасли зимистон мардум асосан аз ангишту ҳезум ба қадри кофӣ захира менамоянд, то зимистони қаҳратуни кӯҳистон ки баъзе солҳо то 5-6 моҳ тӯл мекашад ягон мушкилӣ пеш наояд. кулли мардуми шарифи ноҳияи Рашт вазъи умумии боду ҳаворо дар сайёраи замин ки ба гармшавии иқлим пайвастагӣ дорад хуб дарк мекунанд ва онҳо медонанд ки бо ин сабаб дар болооби рудхонаи обанбори Роғун камобӣ ба назар мерасад. дар кӯҳистон манбаъҳои дигари истеҳсоли гармӣ аз қабили ҳезум, ангишт ва дигар манбаъҳои дигар ҳастанд ки аҳолии имрӯз аз онҳо самарнок истифода бурда ки ин ҳама барои пешрафт умумии Тоҷикистони азизамон мебошад. зимни вохӯрӣ бо интихобкунандагон ҷиҳати суръат бахшидани корҳои ободонию созандагӣ, бунёди иншооти ҷашнӣ, таъмиру барқарорсозии манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилӣ гузаронидани 30-солагии истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон фикру мулоҳизаҳои судманд баён карданд. дар рафти мулоқот масъулини сохторҳои давлатию ҷамъиятӣ, фаъолону собиқадорони меҳнат, намояндагони ҷавонону занон суханронӣ намуда ҳамовозии худро аз ҷонибдории сиёсати созандаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат изҳор намуданд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бо мақсади истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва истифодаи энергияи алтернативӣ аз ҷумла ангишт имрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар ҳамин замина бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муассисаҳои иҷтимоӣ ва муассисаҳои тандурустиву маориф, инчунин оилаҳои ниёзмандии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба миқдори 3000 тонна ангишт кӯмак расонда мешавад. гузориши Абдулҳамиди Назир. дар доираи таваҷҷӯҳ ва ғамхории пайвастаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба тарбиятгирандагони муассисаҳои иҷтимоӣ ва шахсони ниёзманд ба 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ангишт дастрас карда мешавад. барои таъмини тамоми муассисаҳои иҷтимоӣ ва дигар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат ангишт интиқол дода шуд ки натиҷаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат аст ки дар авлавият қарор дорад. дар ҳамин замина кӯмаки пешвои миллат ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар ҳаҷми 3000 тонна ангишт ҷудо карда шуд ва имрӯз дар доираи як корвон 500 тоннаи он интиқол дода шуданд.
با مقصد صرفه‌کارانه و عاقلانه بهره بردن از نیروی برق و استفاده انرژی آلترناتیوی از جمله انگشت امروزها در همه شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای ترغیباتی ادامه داشته. همچنین برای مؤسسه‌های اجتماعی و مؤسسه‌های تعلیمی حکومت مملکت تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازد. انگشت جدا شده از کارخانه فرعی شخت فون یغناب 1200 تن، جمعیت دارای مسئولیت محدود تلک و ریسوس 1000 تن، جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورژی تاجیک 800 تن را تشکیل می‌دهند. مرحله اول کمک مذکور که عبارت از 500 تن به ناحیه‌های نزدیک سرحدی انتقال داده می‌شود. ما از این اقدام نیک خیلی هم شدیم که این انگشت سنگ‌ها به مکتب‌ها، باغچه‌ها، بیمارخانه‌ها، به سابقه‌داران جنگ و مهنت احتیاجمند به اهالی ولایت ختلان از نام محترم جناب عالی دسترس می‌گردد. مسئولین با باوری اظهار نمودند که با گرفتن این مواد علاوگی سوزشواری مؤسسه‌های اجتماعی، مکتب‌ها و شخصان نیازمند فصل زمستان را پس سر خواهند کرد. باید گفت که اکثر بیناهای مؤسسه‌های نوبنیاد تعیینات اجتماعی توسط بخاری‌های انگشتی گرم کرده می‌شوند که برای صرفه نمودن نیروی برق مساعدت می‌نماید. امروز کمکی خیریوی با مؤسسه‌های تعلیمی شهر نویاها، مؤسسه‌های تندرستی و مؤسسه‌های تومکتبی و با نیازمندانی که در ولایت زندگی می‌کنند انگشت زیاده از 3000 تن جدا کرده است. علاقه 500 زیاده از 500 تن آن به مرکز ولایت ختلان وارد گردیده با شهر و ناحیه‌های ولایت دسترس کرده می شود. این کمک پیشوای ملت باز مؤسسه‌ها و مؤسسه‌های مکتبی، مؤسسه‌های تندرستی ولایت ختلان را در این فصل سرما باز گرمتر می‌کند. ساحه انگشت یکی از مهمترین ساختار کمپلکسی سوزشواری و انرژتیکی و صنعت کوهکاری جمهوری به حساب رفته توسط آموزش همه‌جانبه کانها، زیاد نمودن حجم استخراج انگشت و تامین سرمایه گذاری کافی، ساحه مذکور می تواند آینده نزدیک در روند صاحب شدن به استقلالیت انرژتیکی مملکت سهمی حل کننده داشته باشد. در نتیجه عملی گردانی اقدام‌های پیش گرفته در سمت تشکیل اقتدارهای نو و افزون نمودن نشان دهنده‌های استحصالی در این ساحه، استخراج انگشت سال تا سال افزایش داده می شود که این نشان دهنده دستاورد بلندترین در دوره استقلالیت و تاریخ صنعت انگشت مملکت می باشد. برای ما اهالی کارمندان کارخانه فرعی شخت فون یغناب روزی فراموش نشدنی است، روزی تاریخی است که ما امروز توانستیم که در افق 3080 متر بلندی از سطح بر قطعه زیرزمینی کارخانه فرعی شخت فون یغناب را تشکیل کرده بودیم. امروز با موفقیت در مسافه 530 متر چون دیده شده قطعه زیرزمینی از طرف گویم سای چولبویی سوراخ شده برآمد. این برای شختیاران این یک فخر است، یک پیشروی بزرگ است. جمهوری تاجیکستان دولت اجتماعی بوده بهسازی وضع زندگی اهالی در اولویت قرار دارد. از زمانی به دست آوردن استقلال تا به امروز تمام تلاش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کفالت‌های اجتماعی خصوصا نفران امکانیتشان محدود، یتیمان و بی‌پرستاران و پیرانسالان و باشندگان مؤسسه‌های اجتماعی روانه گردیده در جمهوری زمینه حقوقی حفظ اجتماعی اهالی پررد تهیه و مورد عمل قرار داده شده است. عبدالحمید نظیر، بهادر قربانزاده، اخبار. استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه نیروی برق با مسئولیت نوکی شهروندان وابسته بوده، صرفه نیروی برق در موسم سردی با تکیه به تکنولوژی‌های کم مصرف و نیروی آلترناتیوی از جمله انگشت برای حفظ بودجه هر خانه‌دان و کارخانه و مؤسسه‌ها موافق مقصد خواهد بود. در شهر اصفهان ساکنان بیشتر برای آماده نمودن خوراک و گرم نمودن منزل‌های زیست از انگشت به طور وسیع استفاده می‌نمایند. گزارش همکاران ما. در شهر اصفهان گروه‌های کاری تأسیس داده شده منتظم در کارخانه تشکیلات، مؤسسه‌های معارف و تندرستی، سودا و خدمت‌رسانی و جای‌های جمعیتی جهت بلندبرداری مسئولیت شهروندی و مدنیت استفاده نیروی برق کارهای فهماندهی می‌برند. ترغیباتچیان توجه شهروندان را به مسئله‌های سری وقت پرداخت نمودن مبلغ استفاده قوه برق، استفاده عاقلانه و ثمرناک آن و افضلیت‌های کاربست از دستگاه‌های کم مصرف برقی روانه می‌سازند.
می‌اندازند. دقت حاضرین به موضوع استفاده از نمودهای دیگری سوزشواری از قبیل انگشت و هیزم و گاز مایع نیز جلب کرده می‌شود. در شهر اسفره اگرچه هنوز خیلی بروقت روند آمادگی به فصل تیرماه و زمستان به راه گذاشته شده باشد هم، اما مراجعتنامه شرکت برق تاجیک در رابطه با استفاده صرفه‌کارانه و عاقلانه نیروی برق از رهبریت شهر و مقامات مربوطه تقاضا نمود که چاره‌های فوری علاوگی اندیشیده شوند. این است که امروزها در اینجا 29 عدد نقطه‌های فروش گاز مایع، 24 عدد نقطه‌های دائمی و 71 عدد فروشگاه‌های سیار انگشت فعالند و طلبات اهالی را به طور باید و شاید تأمین می‌نمایند. در جمعیت سهامی کشاده انگشت شهرک شورا استخراج انگشت را سال 2020 به طور نظررس افزایش دادند. با مؤسسه‌های بودجتی 5478 تن انگشت خوشصفت تامین کردیم. شهر خوجند، من پرلتر، شهر اسفره، کنیبودم، قشلاق چارکو، وارخ پر مؤسسه‌های تعلیمی با انگشت خوشصفت تامین نمودیم. نقطه فروش های انگشت ما در شهر اسفره، شهر کنیبودم، قشلاق جاهای چارکو، سرخ، وارخ نقطه فروش انگشت داریم. ضمن صحبت با ساکنان برایمان عیان شد که غالباً آنها از محتوای مراجعتنامه شرکت برق تاجیک آگاهی دارند و عامل‌های مشکلات کنون به میان آمده را درست درک می‌کنند. از این رو تصمیم گرفتند برق را اساساً برای روشنایی استفاده برده در آماده نمودن طعام و گرمکنی اقامتگاه‌هایشان از انگشت و هیزم و گاز مایع کار بگیرند. هر یک محله، هر یک کوچه ها به تشکیل کردگی با به ملاک انگشت دسترس میکنن، ساکنان خریده و استفاده میبرن. هر یک خواننده هم هیزم هم انگشت به وی استفاده بوده، لامپای کم مصرف استفاده بوده، صرفه‌کارانه برق استفاده برساسیان. ساکنان باوری دارند که مشکلات امروزه موقتی بوده، صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده بردن هر کیلووات ساعت برق هم به منفعت آنها و هم به منفعت جمعیت است. استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق خصوصا در دوره سردی‌های زمستان و کم آبی‌ها تدبیر نهایت مهم و سریع می باشد. مشتریان شهر باختر ولایت ختلان با مقصد کم کردن استفاده برق از ذخیره‌های دیگری سوزشواری استفاده می‌نمایند. گزارش گلچهره ستار. تمام قشرهای جامعه، کارمندان تشکیلات و اداره و هر عضو عائله را میباید با استفاده از دیگر امکانات برای غنی گردیدن بودجه عائله صرفه و سرشته‌کاری را پیشه نموده فرهنگ استفاده نیروی برق را به راه مانند. سردی های امسال ساکنان مملکت را وادار میسازد که با حس بلند ملی از این عامل مهم زندگی نیروی برق سر و کار گیرند. بانوان و مادران با غیرت شهر باختر برای آماده نمودن مواد غذایی که اهل عائله احتیاج دارد از ذخیره دیگری سوزشواری سر و کار گرفته بیرون از احتیاج نیروی برق را استفاده نمیبرند. همه طرف کوشش میکنه زن تاجیکی در همون خاندانش ضرر نرساند. هر یک زن تاجیک پسنداز خونه چه اگر فکر کند باید که بر دیگر راه، یعنی که نان رو در تندر بستن یا در اوچاق شوربا کردن یا که آش پختن، این برای همون خاندان یک فایده کلان میارد که قوه برق کم استفاده میبرد. مثال در یک ماه نمیسپارند به مبلغ 300 350 400 سوم نمیسپارند، ممکن که تا 100 سوم بسپارند. در محله های شهر استقامت کنندگان حساب کنک برقی را پشت دروازه نصب کرده شفافیت استفاده آن را با این وسیله تأمین می نمایند. باید که به فرزندان و به همسایه و با خشت برای نزدیک فهماندهی کنیم که قوه برق رو کم استفاده برد و در تندر و نانای خود را پزیم. این برای بودجت عائله ما فایده میاره. برای مستحکم نمودن اقتصادیات خانوادگی، گرمی خاندان و دیگر ضرورت روزگار از حساب ذخیره سوزشواری صرفه‌کارانه استفاده میبرند. در خانه های محلی که امکانیتی با پیچ های علوبی گرم کردن خانه ها امکانیت ها هست، از آنها استفاده برند. قوه برق رو تنها برای روشنیدهی استفاده برند، لااقل در فصل سرما که من بعد با مشکلی ها دچار نشویم.
90% اویله در محله غیرت قطعه زمین نزد حولیگیشان را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده می توانند در یک سال تا 4 مرتبه محصولات تر و تازه استحصال نمودهشان را پیشنهادی خریدار نمایند. گرمخانه های دائما عمل کننده را که از حاصل فراوان است با انگشت گرم نموده در فصل زمستان نیز دهقانان پخته‌کار بازارهای استعمالی را با سبزیجات تأمین و از این حساب منفعت خوبی اقتصادی به دست آورده و روزگارشان را آباد می‌سازند. بیهوده استفاده نبردن قوه برق و صرفه‌جویی امکان فراهم می‌آورد که ساکنان سربلند شهری باختر زمستان امسال را به کمبودی پس سر نموده زندگی شایسته داشته باشند، زیرا هر یک فرد صاحب ادراک به خوبی درک می‌کند که اساس سرمایه‌داری صرفه و سرشته‌کاری است. ادامه اخبار. امروز در پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان مجلس هیئت مشاوره برگزار گردید. در جلسه فعالیت مقامات پروکراتورای جمهوری تاجیکستان اوید به تامین ولایت قانون، پرزور نمودن مبارزه بر ضد جنایتکاری و دیگر مسائل وابسته به اجرای قانونها مورد تحلیل و بررسی قرار داده شدند. موضوع را نوریدین قربان و اهل‌دین کریم ادامه می‌دهند. در مجلس هیئت مشاوره فعالیت مقامات پروکراتورای جمهوری تاجیکستان اوید به تامین ولایت قانون، تحکیم قانونیت، حمایت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، پرزور نمودن مبارزه بر ضد جنایت و جنایتکاری در دوره سال 2020 مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده. وظیفه‌های مقامات برای نیم ساله یکم سال 2021 معین کرده شدند. ضمن بررسی مسئله‌ها رعایت و اجرای فرمان پروکرور گنرالی جمهوری تاجیکستان درباره پرزور نمودن نظارت پروکروری اوید بر رعایت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند در جریان پیشبرد تحقیق، تفتیش پیشکی و به عمل برآوردن عدالت سودی در سال 2020 نتیجه گیری کرده شد. مسئله‌های دیگر از جمله نتیجه سنجش قانونی و اساسناک قبول شدن قرارهای مقامات تفتیشات اوید بر رد نمودن تفتیشات، اوید بر رد نمودن آغاز پرونده‌های جنایتی با حالت‌های خودکشی و سوء قصد به آن محاکمه و خلاصه براری کرده شده. به پروکروران شهر و ناحیه‌ها جهت برطرف نمودن کمبودی و نارسایی‌های جای داشته سپارش‌های مشخص داده شد. حسابات رئیس کمیسیون اتستاسیونی پروکراتورای گنرالی اوید به کارهای انجام داده شده در سال 2020 شنیده شده با مقصد ثمره‌ناک گردانی فعالیت در سمت رعایت انتظام خدمتی و مهنتی، معیارهای آداب و اخلاق، تربیت کارمندان در روحیه پاکوجدانی، راه ندادن به سوء استعمال منصب خدمتی، برآمد از وکالت‌های خدمتی، خنک نظری، پیشگیری عامل‌های به کروپسیا مساعدت کننده، تأمین و رعایت قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان، تأمین ولایت قانون و مبارزه بر ضد جنایتکاری و حقوق ویرانکنی‌ها سپارش‌های سودمند داده شد. در فرجام مجلس هیئت مشاوره پروکراتورای گنرالی اوید به مسئله‌های بررسی شده قرارهای دخلدار قبول کرده شد. ادامه اخبار. بنا به معلومات رسمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، عین حال وضع اپیدمیولوژی جمهوری تاجیکستان معتدل ارزیابی گردیده. از سنه 30 دکبر سال 2020 تا امروز در مملکت یگان حالت بستری کنانی بیمار با سرایت کووید 19 به قید گرفته نشده است. ولی این حالت نباید باعث بی‌پرواگی و فارغبالی اهالی نسبت به حفظ سالمی خود و جامعه گردد. زلفیه رحیم‌زاده گزارش می‌دهد. در اساس اطلاع رسمی در 10 روز اخیر در جمهوری تاجیکستان یگان حالتی به قیدگیری بیمار با سرایت کووید 19 به قید گرفته نشده است و وضع اپیدمیولوژی مملکت تا اندازه به اعتدال آمده است. از 30 دکبر سال 2020 تا این جانب در ساختار بیمارخانگی مؤسسه‌های تابعاتی و پروفیلاکتیکی ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان یگان حادثه بستری کنانی با سرایت نو کرونا ویروس کووید 19 به قید گرفته نشده است و بنابراین وضع اپیدمیولوژی بیماری سرایت کووید 19 را در تاجیکستان به اعتدال آمده حساب کردن ممکن است.
бино ба маълумоти ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ вазъият дар аксар давлатҳои ҷаҳон нигаронкунанда мебошад, чунки дар ин давлатҳо на ин ки мавҷи дуюм балки мавҷи сеюми ин беморӣ авҷ гирифта истодааст. ҳамчунин вируси нави COVID-19 ки нахуст моҳи декабри соли 2019 дар ҷумҳурии мардумии чин ба қайд гирифта шуд, дар дигар давлатҳо боз шаклашро дигар карда ин навбат бо суръати баландтар паҳн мегардад. штамми тағйирёфтаи сирояти COVID-19 чун суръати афзоиш ва сирояткунандагии баланд дорад ва на танҳо ба мавҷи дуюм балки дар баъзе аз кишварҳо ба мавҷи сеюм низ мусоидат намуд. илман исбот карда шудааст ки дар ҳақиқат вирусе ки бемории COVID-19-ро ба бор овард ё ин ки пайдо намуд, ин вирус айни ҳол бо гардиши худ дар ҷаҳон ва вобаста ба масъулияти ҳар як инсон дар алоҳидагӣ қобилияти сироятнокии худро тағйир дод, чунки ин ҳам як ҷисми зинда аст ва мехоҳад ки инкишоф ёбад ва бинобар ин аз як нафар ба нафари дигар гузашта вобаста ба истифодаи маводҳои зидди вирусӣ, яъне ки ба он мутобиқ гашта истодааст ва мехоҳад аз нигоҳи микробиологӣ гӯем мехоҳад ки гардиши худро идома диҳад ва боз организмҳои дигарро пайдо кунад. Бинобар ин хусусиятҳои худро тағйир медиҳанд. пешгирии ин беморӣ аз талошу кӯшиши ҳар шаҳрванди мамлакат ва он нафаре ки вориди кишвари мо мешавад вобаста аст. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми тадбирҳоро дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ амалӣ менамояд то сатҳи сироятёбӣ ба бемориҳои сироятӣ коҳиш дода шуда солимии мардум ҳифз гардад. назорати санитарию эпидемиологӣ ва андешидани чораҳои беҳдоштию зиддиэпидемикӣ дар гузаргоҳҳои сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан дар фурудгоҳҳои байналмилалӣ, дар нуқтаҳои санитарии карантинии гузаргоҳи сарҳади давлатӣ бо кишварҳои ҳамсоя, махсусан бо ҷумҳурии Ӯзбекистон, бо ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии исломии Афғонистон пурзуртар карда шудаанд. бо назардошти афзои ҷомеаи ҷаҳон аҳолии мамлакатро муҳим аст ки дар ҳифзи саломатии худ ва наздикон масъулият дошта бошанд. дар айни ҳол вазъият мӯътадил аст, мо бояд як муддати муайян ин мӯътадилиро бояд нигоҳ дошта бошем ва албатта дар ин самт масъулияти аҳолии кишвар бояд бисёр баланд бошад. пешниҳоде ки карда мешавад, албатта ин ҳамаи пешниҳодҳо пеш аз пеш илман исбот шудаанд ки ин ё он намуди чораҷӯиҳои беҳдоштӣ ва зидди эпидемикӣ ба пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ мусоидат мекунад. амалинамоии тадбирҳои беҳдоштӣ ва риояи ҳатмии қоидаҳои гигиенӣ асоси пешгирии бемориҳои сироятӣ мебошад. Зульфия Раҳимзода, Меҳрӯзи Ҷумъа, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. мавзӯи дигар, сокини шаҳри Хорух Шарифаммоҳ Одинаева дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. Дар даври ниҳоии он дар номинатсияи осори адибони ҷаҳон мақоми ифтихориро соҳиб гардид. Сарвиноз Файзуллобекова низ ғолиби ин озмун буда, баргузории онро барои тақвияти дониш ва баланд бурдани маърифати насли наврас муҳим арзёбӣ менамояд. гузориши ҳамкорони мо. дар миёни зиёда аз 250 нафар иштирокчиёни озмун ишғол намудани мақоми ифтихорӣ кори осону сода нест. аммо хонандаи ҳин муассисаи таълимӣ Шарифаммоҳ Одина Маҳмадова бо маҳорату истеъдод муҳаббати беандоза нисбат ба китобу китобхонӣ тавонист ки дар номинатсияи авсори адибони ҷаҳон мақоми сеюмро ишғол намояд. директори лицеи Ҳоғохон Давлат Худоназаров зимни табрики шогирдонаш изҳор дошт ки ин озмун бо иқдоми фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Рамон баргузор гардид ва ҳадафи он баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави сухандону суханшунос ва суханпарвар мебошад. ҳамсинфонаш низ Шарифаммоҳро гарму самимӣ пешвоз гирифтанд. ҳангоми танаффус дар китобхонаи лицей бо чанд нафар аз ҳамсинфонаш ки ба ҷустуҷӯ ва дарёфти китоби зарурӣ буданд суҳбат доштем. ногуфта намонад ки ин китобхона яке аз бузургтарин китобхонаҳои назди мактабӣ аст ва дар ин ҷо зиёда аз 40 000 китобҳои дарсӣ, илмию бадеӣ бо 5 забон маҳфуз аст. Шарифаммоҳ вақти бештари худро дар ҳамин китобхона мегузаронад. гуфт
گفت که اگر آموزگاران و والدانش او را به کتابخوانی تشویق نمی‌کردند به گمان است که چنین پیروزی را به دست می‌آورد. миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо хонандагон ва ҷавонон чунин шароитҳои васеъро фароҳам овардаанд ки моро ба худшиносӣ хештанпарастӣ ватандӯстиву ватанпарварӣ ва созандагӣ равона менамоянд. андешаҳои созандаи пешвои миллат омили пешбаранда ва такмилдиҳандаи давлати миллии тоҷикон буданд. аз марҳилаҳои аввали соҳиби истиқлолии кишвар то ба имрӯз ба ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд ва бо ин муҳаббат ғамхориву самимияти беандоза мери қишри созандаи ҷомеаро ба ватан ва эҳтиромашонро ба арзишҳову муқаддасоти миллӣ афзун мегардонанд. яке аз омӯзгорони ин муассисаи таълимӣ майсара зардодхонова гуфт ки шарифамо на танҳо ба омӯзиши фанҳои ҷомеашиносӣ мароқ зоҳир мекунад, балки дар бисёр озмунҳои фанҳои дақиқ низ мақоми ифтихориро соҳиб мешавад. ман ба шарифамо 3 сол аст ки дарс медиҳам. он кас дар гурӯҳи таълимаш ба забони англисӣ дарс мехонад ва дар ҳамаи фанъу дар ҳамаи корҳои лицеи Оғохон хеле фаъол аст. шарифамо яке аз хонандагон беҳтарин аст. вай дар ҳамаи дарсҳо ҳама вақт бо тайёрӣ хуб мебиёяд. ёдовар мешавем ки 5 феврали соли равон бо ҳамри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баргузор кардани озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст бо ифтихори 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. соли дуюм аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ташкил ва гузаронида мешавад ва дар он шумораи зиёди наврасону ҷавонони дилбохтаи санъат иштирок карда маҳорату малакаи худро нишон медиҳад. озмуни мазкур аҳамияти бузурги фарҳангию маънавӣ дошта санъати волои овозхонӣ, сарояндагӣ, навозандагии миллати тоҷикро тарғибу ташвиқ менамояд. Нуриддини Қурбон дар ин бора гузориш медиҳад. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман барои дарёфти истеъдодҳои наву ҷавон дар соҳаи санъату мусиқӣ такони ҷиддӣ бахшида имкон фароҳам овард ки овозхонон, сарояндагон ва навозандагони боистеъдод пайдо ва муаррифӣ гарданд. тибқи низомнома озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи 3 номинатсия композиторӣ, оҳангсозӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ гузаронида шуда ҳар як номинатсия дорои талаботи махсуси касбии худ мебошад. дар озмун хонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таълимӣ, санъату фарҳанг, маориф, композиторон, оҳангсозон, сарояндагон, овозхонон, навозандагон, ҳунармандон ва дигар қишри ҷомеа аз синни 8 сола то 40 сола иштирок карданд. аз хурдӣ шавқу ҳаваси зиёд доштем нисбати ҳамин мусиқӣ, нисбати санъат. дар консерватория ман аввал шӯъбаи овозхонии анъанавии жанри шашмақом тамом кардагӣ ҳастам. меҳру муҳаббат нисбати ҳамин овозхонии академӣ зиёд ки буд, дар назди устод Миралӣ Достизода жанри овозхонии академиро низ омӯхта аз худ намудам. ҳамин озмун рости гап ҳамин шавқу шӯъри маро даҳчанд садчанд зиёд гардонд. тибқи талабот ба озмун суруд ва оҳангҳои тозаэҷод, асарҳои нави композиторони ватанӣ, ҳамзамон беҳтарин осори мусиқии классикии ҷаҳонӣ, намунаҳои олии мусиқии анъанавӣ, мақомхониву фалаксароӣ, инчунин овозхонии академӣ шомил буда иштирокчиён тавонистанд маҳорату малакаи худро нишон диҳанд. бояд таъкид намуд ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман таҳти сарпарастии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шудааст. худи камина аз номинатсияи оҳангсозӣ иштирок кардам, дар даври якум ҷои якумро гирифтам. дар озмун бо як асари бо номи мо ватан дорем пешниҳод кардем зиёдтар кор кунем, аз болои худмон истеъдоди худро бозам нишон диҳем. таъкид кардан ба маврид аст ки озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ҷиҳати тарғиби санъати асил, боз ҳам ғанитар гардондани фазои маънавии ҷомеаи муосир ва таҳкими унсури дунявии фарҳанги миллии халқи тоҷик ташкил карда шуда барои ҷавонон, эҷодкорон ва ҳаваскорони боистеъдоду санъатдӯст роҳи муваффақиятро боз намуд. Нуриддини Қурбон, Ҳафизуллоҳи Саъдулло барои барномаи ахбор. барномаи иттилооти ахборро идома медиҳем. давоми чанд соли охир бо мақсади беҳсозии вазъи хизматрасонии роҳу нақлиёт дар шаҳри Душанбе тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуд. аз ҷумла бунёди роҳҳои сесатҳа боис гардид ки танбашавии нақлиёт коҳиш дода шуда, ҳамчунин сатҳи садамаҳои нақлиётӣ ҳам кам гардад. гузориши хабарнигорони мо.
бо заҳматҳои шабонарӯзии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва дигар сохторҳои марбутаи пойтахт сол то сол симои шаҳр куллан дигаргун гардида дар тамоми самтҳо аз ҷумла роҳу нақлиёт низ инфраструктураи лозима таъмин карда шуда истодааст. махсусан ба истифода додани роҳҳои сесатҳа яъне эстакадаҳо ки бо риояи меъёрҳои байналмилалии роҳсозиву меъморӣ сохта шуданд ба симои шаҳри Душанбе зиннати нав бахшидааст. дар баробари шароити мусоид фароҳам овардан ба ҳаракати бо низоми воситаҳои нақлиёт дар эстакадаҳо ҳамчунин роҳҳои зеризаминии пиёдагузар бо назардошти талаботҳои ҷаҳони муосир ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ таҳия ва сохта шудааст. ёдор мешавем ки роҳҳои зеризаминӣ танҳо барои таъмини бехатарии ҳаракати пиёдагардон бе мушкиливу монеаҳои иҷтимоӣ аз як самт ба дигар самт ҳаракат намудан сохта шуда, ҳадафи асосии он ҳифзи саломатии ҳар як иштирокчии ҳаракати роҳ ва пешгирӣ намудан аз садамаҳои ҳалокатвор ба ҳисоб меравад. дар идомаи ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии пойтахт ҷиҳати таъмини амният ва бехатарии шаҳрвандон ки ҳангоми убури роҳ аз роҳҳои зеризаминӣ истифода мебаранд дар гузаргоҳҳои зеризаминии роҳҳои сесатҳа эстакадаҳои ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар умум 49 адад камераҳои мушоҳидавӣ бисёр функсионалӣ насб карда шудааст. аз ҷумла дар гузаргоҳи зеризаминии кӯчаҳои Нусратло Мақсум Бобуҷон Ғафуров 30 адад камера ва дар гузаргоҳи зеризаминии кӯчаҳои Исмоили Сомонӣ Сино 19 адад камераҳои мушоҳидавӣ насб ва маркази назоратбарии он дар қисми навбатдории шуъбаи 2 вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Сино ҷойгир карда шуда нафари масъул аз ҳисоби кормандони милитсия вобаста шудааст. бояд гуфт ки дар сурати содир гардидани ҳама гуна амалу кирдорҳои номатлуби зидди ҷамъиятӣ махсусан муноқиша ва авбошиву дигар кирдорҳои ҷиноятӣ гурӯҳи фаври тафтишотии милитсия дарҳол ба ҷои ҳодиса сафарбар гардида нафарони гумонбар дастгир ва ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. воқеан ин иқдоми мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе боиси таҳсин буда кори мақомоти милитсияи пойтахтро ҷиҳати ошкору дастгир намудани нафарони қонуншикан ашхоси шубҳанок ва таъмини бехатарии шаҳрвандон дар гузаргоҳҳои зеризаминӣ осон менамояд. дар навбати худ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ба иттилои кулли сокинону меҳмонони пойтахти кишвар шаҳри Душанбе мерасонад ки ҳангоми убури роҳ аз гузаргоҳҳои зеризаминӣ истифода бурда пеш аз ҳама ҷони худро дар хатар нагузоранд. ҳамзамон ҷиҳати баландбардоштани обрӯю нуфуз ва симои пойтахти мамлакатамон шаҳри Душанбе дар назди меҳмонону сайёҳон ва сокинони он одоби шаҳрнишинӣ ва маданияти баланди шаҳрдориро риоя намуда нагузоранд нафаре бо амалу рафтори номатлуби худ боиси харобӣ ва коста гаштани нуфузи он шавад. бо ин мақсад милитсияи пойтахт ҷиҳати таъмини тартибот махсусан ба низом овардани истифодабарии роҳу нақлиёт ба таври ҳамешагӣ фаъолияти шабонарӯзиро ба роҳ монда дар ҳолати гаштугузор аз ҷойҳои ғайримуқаррарӣ пахш намудани гулу бута сабзкориҳо ва вайрон намудани дигар қоидаҳои шаҳрдориву шаҳрнишинӣ вайронкунандагон дастгир ва ба ҷавобгарӣ ҷалб карда мешаванд. барномаи ахборро идома медиҳем. бо мақсади дастгирии кишоварзони ноҳияҳои Деваштичу шаҳристон ва рушди соҳа тибқи дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хоҷагидорону кишоварзони ноҳия техника ва таҷҳизоти гуногуни кишоварзӣ тақдим карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мазбут Бобозода. дар ин рӯзи пурфайзи фаслидай шодию хурсандӣ сокинони 8 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд ҳадду канор надошт. зеро муассисаи давлатии маркази идораи лоиҳаи рушди соҳаи чорводорӣ ва чарогоҳ ҳамчунин агентаи татбиқкунандаи лоиҳаҳои давлатии сармоягузории рушди соҳаи чорводорӣ ва чарогоҳ дастгирии кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа ба гурӯҳи калони аъзои мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ ки ба таври ихтиёрӣ дар рушди минбаъдии истеҳсолу парвариши зироатҳои мухталифи соҳаи кишоварзӣ афзунсозӣ саршумори моли зотии калону хурди шохдор ва бо ин васила зиёдгардонии гӯшту шир ҳамзамон истифодаи пурзамону оқилонаи чарогоҳҳо саҳми беандоза доранд. 9 адад трактори гуногунамали МТЗ 82-1, 8 адад комбайни ғаладарав, 9 адад исбори муосири ПЛН 335 ва 4 адад алафтойкунак ба 16 мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ таҷҳизоти муосири корӣ аз қабили компютер, принтер, мизу курсӣ ва ҷевонҳои муосири китобмонӣ тақдим карда сарварони мақомот бо дафтари кории мобилӣ таъмин карда шуданд. таъкид гардид ки лоиҳаи дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа дар 161 деҳаи интихобгардидаи 7 шаҳру навоҳии вилоятҳои Суғду Хатлон, навоҳии тобеи марказ ва водии Рашт мавриди амал қарор гирифта ҳадафи нишонраси ин ҳама дастгириҳо баландбардоштани қобилияти корӣ ва фаъолияти сифатноку беҳдоштии аъзои шӯрои мақомоти худфаъолияти ҷомеа нисбати афзоиши саршумори моли калону хурди шохдор ва парранда пурсамари истифодабарии чарогоҳҳо
تامین اهالی بیشغل با کار دائمی و باز هم بهتر گرداندن سطح زندگی شمرده می شود. طبق سازشنامه لایحه دستگیری سوای کشاورزی در 7 ناحیه‌های ولایت سوخت و ختلان، ناحیه‌های تابع جمهوری از جمله ناحیه دیوشتی، تاجیک‌آباد، دوستی، جیهون، رشت، تاجیک‌آباد و شهر نارنج فعالیت می‌کند. امروز همچنین از جانب مسئولین مؤسسه دولتی مرکز اداره لایحه رشد ساحه چاره‌داری و چراگاه، اگنتی تطبیق کننده لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری رشد ساحه چاره‌داری و چراگاه و دستگیری کشاورزی در زمینه جامعه با اعضای مقامات خودفعالیت جامعه ناحیه شهرستان نیز 7 عدد تراکتور گوناگون فعالیت امتیاز 821 و 7 عدد دیگر یدک تراکتوری با 5 عدد مقامات خودفعالیت جامعه جهت پیشبرد فعالیت نظارت من بعد میز و کرسی و جیوان کتابخانه، کامپیوتر و پرینتر دسترس و راهبران مقامات خودفعالیت با دفتر کاری موبیلی تامین گردیدند. در این ناحیه نیز به 24 نفر زنان سرور عائله و بیشغل 240 سر مرغ مرجان با 8640 کیلوگرم خوراک 6 ماهه مرغان دسترس کرده شد. امروز به ناحیه شهرستان از 7 عدد تکنیک‌های کشاورزی با پریچپ‌ها شواردیم که برای مردم دسترس کردیم. مزبوط بابازاده از ولایت سوخت برای برنامه اخبار. در ناحیه‌های شهری توس و دوستی ولایت ختلان نوبسته از سردی هوا و یخبندی زمین شدگار زمین‌ها را وسعت می‌بخشند. با جلب تکنیک‌های گوناگون شبانه هم شدگار را ادامه داده در چنین حالت شدگاری صفتناک را عامل فراوان حاصلی می‌دانند. از ولایت ختلان عبدالرزاق عزیز گزارش می‌دهد. شهری توس از ناحیه‌های کلان اگراری محسوب می‌یابد. محیط نسبتاً گرم ناحیه امکان فراهم می‌آورد که اول فصل بهار نخستین شده سبزیجات و میوه در این قسمت جنوبی مملکت استحصال گردد. اکنون کشاورزان ناحیه برای موسم نوبتی کشت و کار بهاری آمادگی می‌بینند. شدگاری زمین‌ها نوابسته از سردی هوا به طور شبانه روزی جریان دارد. به اندیشه متخصصان در چنین وضع هوا شدگار کردن قیده‌های کشت از بسیار جهت مفید بوده. پیش از همه بازده زمین را زیاده می‌گرداند. ما علاقه تا باریدن برف اکثریت زمینامون از شدگار برآورده بودیم و امروز چقدر که مشاهده کردید شبانه روزی حرکت کردیم که شدگار را با پرگی به انجام رسانیم. فایده‌ناکیش البته به همه معلوم است که وقتی که پیش از موسم خنکی شدگار زمین ها را ما به انجام میدیم، آینده برای زمینه گذاشتن از آن جمله نیست کردن حشرات‌های ضرررسان و به نام تامین شدن زمین فایده کلان خود را میرساند. در ناحیه شهری توس دو نوع زمین یا ترکیب خاک موجود است. قسم بیشتری زمین‌های برای پرورش پخته جدا شده خم زمین بوده. به گفته خواجگیداران شدگاری چنین میدان‌ها در همین شب و روز سردی‌های زمستان آسان و با مقصد موافق است. جماعت طلبک‌سازان شدگار از حرکت ادامه دارد. زمین‌ها خمده تراکتورها امتیاز 80 کاتی استفاده برده هستیم. زمین‌ها یختر باشد تسمچه تراکتور تسمچه کاتی استفاده برده زمین‌ها جفت کنیم آینده حاصلدار نقض میشن. علاقه در حدود ناحیه طبق دورنما پیازی بروقتی، کارتوشکا، غله و دیگر نوع سبزیجات کشت کرده شده است. ابتدای موسم بهار محصولات تر و تازه از حساب رنج و مهنت دهقانان ناحیه شهری توس پیشکش بازار می‌گردد. در ناحیه دوستی نیز شدگاری زمین‌ها خوب جریان دارد. از روی تجربه بسیار ساله دهقانان ماهیتی در چنین وضع هوا شدگار کردن زمین‌ها را خوب می‌دانند. ما در خواجگی‌های تخم پروری به نام اشبیک ستورف و ارگش سلطان فی ناحیه دوستی مشاهده کردیم که برای موسم امسال خوب زمینه‌گذاری می‌کنند. همین شب روز من غوزه خرید تمام کردیم. زمین یخ باشدم شدگار کرده استیم. همین شب روز شدگار رفته است. همین شب روز ما جفت کرده پرتایم بسیار حشرات‌های ضرررسان نابود می‌شود. زمین دام می‌گیرد. در خواجگی تخم پروری به نام ارگش سلطانوف هم علاقه شدگاری زمین به انجام رسیده. کشت بروقتی دیگر محصولات خوب مشاهده می‌شود. 350 گکتار شدگار را تمام کردیم. حشرات‌ها نصف می‌شوند، نابود می‌شوند، زمین دم می‌گیرند. در جماعت شرکی 20 سالگی تاجیکستان امکانات تکنیکی در همکاری با شرکت جونتای ختلان سینسیلو و مرکز خدمترسانی تکنیکی کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ فراختر است. همین است که با چنین اقتدار تکنیکی شبانه روزی کار را رواج بخشیده ایستادند. در وقتی لازمه شدگار کرده ایستادیم و ما نیت داریم که همین شدگاری که ما امروز کرده ایستادیم با مردم همین خواجگیدار دهقان فایده کلان بیارد، برای که سال گذشته زمینایی که بر وقت شدگار کردگی بود در برف و باران ماندگی بود حاصل از 5 تا 10 سنتیمتر زیاد دادگی بودند.
кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тадбирҳои агротехникии давраи зимистониро амалӣ менамоянд. зеро гузаронидани корҳои кишоварзии зимистона, шудгори заминҳо, додани оби захиравӣ, шӯршӯӣ ва захираю додани поруи маҳаллӣ аз омилҳои муҳими баланд бардоштани самараи замину боғот мебошад. гузориши Рафзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. дар қатори ҳамаи чорабиниҳои давраи тирамоҳу зимистон пеш аз ҳама шудгори замин омилу заминаи муҳиму асосии ҳосилхезии замин маҳсуб меёбад. бино ба талаботи агротехникӣ ва тавсеаи олимону мутахассисони соҳа ин кори кишоварзӣ аввалан дар муҳлат ва хусусан хушсифат бояд сурат гирад. шудгор шудан пас болои замин ба будаги ҳар хел алафҳои тухмаш поин ба фуромда аввали баҳорба фермеру деҳқоно кораш сабук мешавад, алаф кам мешавад, зироат ба фоидаш мерасад. агар шудгор болош ба яхоб моним, агар яхоб бо дучанд фоидаша баланд мекунад, чунки яхоб мондан пас замин як бор ях мешавад. ҳамон вақтанда структураи об тамоман дигар мешавад. структураи замин нақш шудан пас решаи растаниҳо нақш месабзад, ҳосилнокӣ баланд мешавад. бо ин мақсад дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд барои анҷоми саривақтии ин омили муҳими агротехникӣ тадбирҳо амалӣ мешаванд. дар соҳаи кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят шудгори 210,525 гектар замин пешбинӣ. ин кор то санаи 8 январ беш аз 68% иҷро шудааст, яъне наздик дар 144,000 гектар заминҳо ҷуфт карда шудаанд. барои ин дар вилоят аз 583 адад тракторҳои шудгоркунандаи мавҷуда қариб 500 адад техника истифода мегардад. хоҷагидорони се шаҳру ноҳияи вилоят Айнӣ, Конибодон ва Ҷаборасулов беш аз 90%, аз 98 то 94% шудгори пешбиниро анҷом додаанд. ҳамкориҳои сарраёсати кишоварзии вилоят, мутахассисони шаҳру ноҳияҳо ва хоҷагидорон ба пешрафти кори шудгор равона гардиданд. бино ба талаботи агротехника ва боришоти барфи чанд шабонарӯзи гузашта, заминҳое ки шудгор шудаанд бештар баҳри захираи намӣ дар худ ва ҳосилхезӣ манфиат мегиранд. обу ҳавои мусоид ки таи моҳи декабр дар ноҳия мавҷуд буд, имрӯз кишоварзони ноҳия то ин замон зиёда аз 13,000 гектар заминҳои кишоварзӣ ки ҳамаи намуди кишти зироатҳоро гузаронида мешавад шудгор намуданд ва тибқи нақшае ки бояд мо шудгори тирамоҳиро гузаронем зиёда аз 14,000 гектарро ташкил медиҳад. дар се шаҳру ноҳия Бобоҷон Ғафуров, Спитамен ва Панҷакен то ин давра 80% заминҳо шудгор карда шудаанд. бино ба гуфтаи масъулону мутахассисони соҳа, яхбандии заминҳо ба сабаби боришоти барфи 4-5 рӯзи қаблӣ ва сардиҳои шабонарӯзӣ имкон намедиҳад шудгор карда шавад ва бо мусоид шудани замин ин тадбир идома меёбад. се рӯзи охир дар рӯз то 8 градус ва дар шабона аз 8 то 12 градус хунукӣ ба вуҷуд омадааст. болои хоки заминҳо яхбандӣ шуда истодааст. имконияти шудгор кардан дар се рӯзи охир нашуд. вақте ки обу ҳаво нақш шуда бо мусоид меояд барои шудгоркунӣ, мо албатта дурнамое ки пешбинӣ шуда зиёда 14,945 гектарро мо дар муҳлатҳои наздиктарин шудгор карда ба итмом мерасонем. дар мавзеъҳое ки обу ҳаво нисбатан мусоид аст, шудгори заминҳо идома доранд ва ҳар рӯз дар ноҳияҳои Мастчоҳ, Зафаробод, Спитамен, Ҷаборасулов аз 190 то 225 гектар замин ҷуфт карда мешавад. дар қисми мавзеъҳои шаҳру ноҳияҳои наздикоҳӣ чун Истарафшан, Деваштиш ва Шаҳристон боришоту ҷамъ шудани қабати ғафси барфро хоҷагидорону мутахассисон ба манфиати ҳамаи бахшҳои соҳаи кишоварзӣ арзёбӣ менамоянд. барфҳое ки ҳафтаҳои охир дар ноҳияи Деваштич, хусусан дар минтақаи Калелнобод, деҳи Овчӣ, Басманда, Қалаи Дӯст, Янғариқ шуда гузашт, оянда барои обёрӣ намудани зироатҳои кишоварзии мо хеле мусоидат мекунад. барои истеҳсол намудани картошка, зироатҳои ғалладона ва дигар зироатҳо. кишоварзон дар мавзеъу минтақаҳои алоҳида, хусусан дар заминҳое ки пахта кишт карда мешавад, чорабиниҳои агробиологии, ғизонокии заминро амалӣ менамоянд. пеш аз шудгор ба замин нуриҳои фосфордор истифода мебаранд. пеш аз шудгор мо 250 кг суперфосфат ҳамин дода баъд шудгор касекем. ҳосили оянда бо ҳосилнокиш баланд кардан мо ҳаракат касекем ки шудгороят барвақттар тезтар тамом кард. даровардани поруи маҳаллӣ низ аз тадбирҳои муҳими ҳосилхезии замин мебошад. бино ба тавсеаи олимони соҳа, дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд чорабиниҳои зимистонаи яхобмонӣ ва шӯршӯии заминҳо нисбат ба солҳои қаблӣ дар масоҳати бештари заминҳои кишту боғот вусъат ёфтанд.
شورشویی زمین‌ها در ناحیه باباجانغفورов با استفاده از آب خودجاری کانال خواجه بقیرغان و آب چشمه و کانال‌ها قریب 2 برابر. این نشان دهنده در شهر کانیبادام و ناحیه جباراسلوف بیش از 1.5 برابر اجرا شده است. یا خوابمانی باشد در ساحه کشاورزی شهرهای کانیبادام و اسفره با استفاده از آب دریای اسفره در 1.5 برابر پیشبینی تامین گردیده است. غوزالی رحمان، دلشاد یوسفی، ولایت سوخت، اخبار. در حدود جماعت دهات لاهور ناحیه رودکی زمین‌های کشت خواجگی‌ها توسط پایگاه‌های آبکشی آبیاری کرده می‌شوند. در همین زمینه تازه کردن کانال و جوی زهبورها که یکی از عامل‌های مهم فراوان‌حاصلی محسوب می‌یابد از جانب اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه و ساکنان با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های موجوده سری وقت انجام داده می‌شود. گزارش خبرنگاران ما. یکی از مسائل مهمی که حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی و تامین امنیت عضوقواری از آن وابستگی دارد این بهتر گردانیدن حالت ملیوراتیوی زمین‌ها و اسقاطی زمین‌های بیکارخوابیده میباشد. در حدود جماعت دهات لاهور ناحیه رودکی کانال لاهور 2 که درازی آن زیاده از 15 کیلومتر را در بر میگیرد هر سال در موسم کشتی زراعت‌ها زیاده از 400 خواجگی دهقانی را با آب پالایزی تامین می‌نماید. در نتیجه سال‌های طولانی فعالیت نمودن همه ساله در موسم آبیاری با استفاده از تکنیک موجوده کانال مذکور تازه کرده می شود و عین حال زیاده از 2 کیلومتر کانال لاهور 2 با استفاده از تکنیک لازمی تازه کرده شده است و کارها در این سمت ادامه دارد. در اساس نقشه چهاربینای تصدیق گردیده از طرف اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه رودکی ما تصمیم گرفتیم کانال‌های آبیاری کننده منطقه دهات لاهور را که زیاده از 500 گیتار زمین آبیاری کرده می شود از گیلورک تازه نماییم. در این منطقه زیاده از 500 گیتار زمین‌های آبی آبیاری کرده می شود. در این اقدام حصه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رودکی، اجنسی بهداشت زمین آبیاری ناحیه جمهوری تاجیکستان، ریاست بهداشت زمین نهایت کلان است. این کانال از طرف سلسله پایگاه‌های لاهور 0 1 2 از کانال کوکتاش پایان سرچشمه میگیرد آبیاری کرده می شود. با مقصد در موسم آبیاری در فصل بهار با آب پالایزی تامین نمودن خواجگی‌ها مقامات اجرایی حکومت دولتی اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه رودکی تدبیرهای ضروری را عملی کرده نقشه دارند که کانال و جای زبورهای باقی مانده را پورا تازه نموده سری وقت کشاورزان را در فصل بهار با آب تامین نمایند. پیشگیری از آفت‌های طبیعی نیز در منطقه‌های خطرناک بخصوص سیل و آبخیزه‌ها همان وقت باید در اساس نقشه با استفاده از تکنیک‌های موثری صحوی انجام داده شود. به این خاطر کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی در یکجایگی با دیگر تشکیلات اداره‌ها و اشتراک فعالان ساکنان کارهای ساحل مستحکم‌کنی را در موضع‌های خطرناک کانال‌های حدودی ناحیه نیز ادامه می‌دهند. باباکان امیرزاده، عبیدالله سیولی، اخبار. در ناحیه میر سعید علی حمدانی برای پرثمر استفاده بردن هر یک قطعه از زمین کارم آبی تأمینات آب پالایزی را به کشاورزان بهتر می‌نماید. با این مقصد تا امروز طبق نقشه در ناحیه در مسافه 25 کیلومتر کانال‌ها و در مسافه زیاده از 11 کیلومتر زهکش‌ها تازه کرده شده است. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در ناحیه میر سعید علی حمدانی میدان بیش از 14000 گکتار زمین کشت به طور خودجاری آبیاری کرده می شود. با این سبب و بلند شدن تکشان مجرای آب همساله در دهات ناحیه در مسافه معین ضرورتی از نو تازه کردن کانال ها به میان می آید. برای بهتر نمودن تامینات آب پالایزی و حالت ملیوراتیوی زمین های کشت کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه امسال اقدام گرفتند که علاوه بر نقشه کارهای مدگی به موسم نو آبیاری زعبر و زهکش‌ها و کانال های داخل خواجگی را تازه نمایند. با این مقصد تا امروز با استفاده از تکنیک ضروری در مسافه 25000 متر کانال های داخل خواجگی در جماعت های دهات قهرمان، پنجاب، چوبک، پنجرود، توردیق و 11700 متر زهکش‌ها تازه کرده شده است. اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه در یکجایگی با 9 اساسیاسیون استفاده برندگان آب هر یک جماعت دهات با قریب 4500 عدد خواجگی‌های دهقانی شرطنامه طرفین بستند که این 14445 گکتار را در
ҳамаи бахшҳои хуҷагидорӣ дар бар мегирад. то имрӯз аллакай қариб 12 километр заҳкашҳо ва 16 километр канали ҷӯйборҳо тариқи механизм тоза карда шуданд. дар ноҳия айни замон илова ба заҳкашҳои дохили хоҷагӣ бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ ва идораи давлатӣ беҳдошти замин ва обёрии ноҳия барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои хоҷагии ёрасон, қиддаҳои назди ҳавлигӣ, майдонҳои кишти пахта ва паст намудани сатҳи оби зеризаминӣ дар шафати роҳи аҳамияти ҷумҳуриявидоштаи ҳудуди ноҳия ки роҳи мазкур дар масофаи зиёда аз 13 километр пурра навсозӣ ва мунфаш карда шудааст, бо ҷалби 2 адад механизм тоза кардани як заҳкаш идома дорад ки аз масофаи қариб 8 километр 2 километри он дар деҳоти меҳнатобод ва қаҳрамон аз нав тоза карда шудааст. бо тоза кардани заҳбури заҳкашҳо майдони 185 гектар замини кишти зироатҳои кишоварзӣ ҳолати мелиоративии онҳо беҳтар гардида ба баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо оварда мерасонад. масофаи 5 километри боқимондаи ин заҳкаши асосиро кормандони соҳа ният доранд ки то санаи 20 январ пурра тоза намоянд. дар ноҳия асбоби илова ба нақша тоза намудани каналҳо, навсозии иншооти обрасонӣ ва иҷрои шартномаи хизматрасонӣ бо ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия имсол масъулин иқдом гирифтанд ки дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ заминҳои курами обиро пурсамар истифода бурда майдони кишти зироатҳои кишоварзиро зиёд намоянд. кормандони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия дар хоҷагии ёрасон ки масоҳати он 10 гектарро ташкил медиҳад, барои таъмини кормандони соҳа бо маҳсулоти ғизоӣ ва даромади иқтисодии идора дар майдони 4 гектар кишти ғалла гузаронида, имрӯзҳо бошад шудгори замини боқимондаро анҷом дода, ният доранд ки дар масоҳати 1 гектар сабзавот ва бо фарорасии мавсими кишт дар 4 гектар кишти пахта гузаронанд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.